Nakaliang ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People, Southwest Khasil District, kayang scam ha ka nongrim baka persya baik man klong ya umar po kendau ni uranium, hapo ke District Southwest Khasi Hills, wala ka Sorkar India kampat pendam ya ke jingtemu banti ya u. Horkit hordang ginom aila dalele Henry lada ke Sorkar India lani ka Sorkar jela. Kila da kabor ngilong ki belapen krek ban yang na ka mentakari bat ka jai benriu, ongga kerwa na walking president ke FKGP Southwest Khasil District uba Kenneth Nonglait. Hadin bangi nakliang juga sing PGGP Southwest Khasil District nila yo ilang baki kot kubor ba nakliang juga Sorkar India ka kampat pen sange ini ka plan banti uranium hapo yung ka distrik ke jongi ku mangilayo i katukan ni kita lagi sinong ke baka Sorkar India kala temu banti uranium hapo yung ka distrik na kaliang jongi ka seng ngi hae ka misik lamba juga seng ban horkit hordang inom sya dalay lay ruem ba ka Sorkar India lamba ka Sorkar jalna bagan klong uranium madon hapo yung ka distrik ka jongi ban kaliang jongi ka seng ngipa ni ga misek banginom ailat banti yang uranium ubangi kum ka seng nilai persyak nadu kipor ki bamensua bar haduk mentah lada nakaliang jong Sorkar kalek non bor nakaliang jong seng ngila long ki balak loy ban yeng lah kanong galenti ban persyak habiade ban uranium tinggi yang kanong rim ke baskem ma horkin hordang nginom sya ya ka Sorkar India bakan ti yon uranium hapo yung ka distrik ka jongi berkawai kani kadi ka misik ka basyay banagliang juga seng ngiyeng skem kanong rim banginom ailan bon uranium ini yok man klong na po yung distrik ka jongi wat habiade kino kila ka banagliang juga seng ka jongi ngiyeng skem kanong rim blessed